Dame ni Jahoba di bata na sumurung sian saluhur na roha ima manggohi ate-ate nang pikirata di bagasan Kristus Yesus Tuhartai. Aliamang perdengkan basa adari mahami taringot tu ruh ni pernuluon mardebata tuho jala masih aholong kami hobar tulomoni roham asalam takas jida portibion holong ni rohanami tuho asima roham gohi hami do tondim to di borbadiai asang giat boy hami margugu mangatusi hatami marhida kahatorangan na leon ni naposong nakpetung matsay gadjang kahatorangan ni uloy mahami marhidi Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabuk kama buku na baliyay ima buku ni si Musa na paduahon dua Musa bidu 20 ayat sada satu ayat pasak puluh sadahon ima taringot tu opat patik sian nasa pului nanilehon ni Jahoba suraton ni si Musa di batu lei dung maputar batu panuratan ni patiki di batu si Musa ala ni murukna pamerek pangalahon ni halak Israel nagawe marsoba tu ganaganan anak ni Lubu takas majolo tatangihon dunge diatur hon debatama sudi akahataon ninama audo Jahoba debatam na paruar hoko siat tano Misir sian bagas perhatubanamu dang jadi marakuk au adong debatam dang jadi pahedommu diho ganaganan manak sumat dia na di banua gijang nang di tanoon rodi na di bagasa naik na diturun di tanah dang jadi homar soba tunasida mananguluammu nasida ayaudo Jahoba debatam debata parrimas na mga duluhon hadahaton ni ama-ama tuak kanakna rodi sudut patuluhon dohot paupaton akan nasuguro hadiau alai asido rohaku diakan nama ribu-ribu akan nama kaholongyau akan nama ngadaduti akapatikku dang jadi dohodommu goar ni Jahoba debatam anggosian neang ni roha ay sayhona toru ni Jahoba do manangise namadok goarna sian neang ni roha igot hamuma arisaba lao pabadia hossa onomari mahamu mulaulaon jala bahedommu nasaudommu alayang goari papituhoni ari panadianan ni Jahoba dewatam doi dang jadi bahedommu disi agia ahaulaon nang ho manang anakmu manang borum manang naposom la ilahi manang naposom boru-boru rodi pinahamu nang nasorang tuho di bagasan hutan ay di naunomari do di topa Jahoba do langit do tano do laut do nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni di bani do bana di pasu-pasu Jahoba ari pada dijanai jala di perbadiai ido saatna mari deui tanggu dua doa tam. Oh,
Horas Marita. Salam. Selamat tahun baru, selamat Epifanias, selamat menjelang Paskah Mahita Saduna teh. Ala odo pe roau. Sudah do tahun baru ini. Sudah do nampak minggu na lewat. Sonari mana bui. Tonggo longoro hamu mameringau. Ala nek kol langsung bin nama kata itu perhakai manik rambong baru kita buat deh. Bagus main. Nada buat kami tersadarion. Batik ni Tuhan tak. Dahira-hira. Mengudu hamu satu nuang hobar tu batik ni Tuhan ni. Anggua udah mbah. Saya ombo na hulanggar. Bawa noni. Na urjudo Tuhan Yesus di sisai dosaku. Doamu lu manisa dosaku mulong. Dosaku doamu. Ulu doamu. Biar lah wah. Lu mau pini mau. Dia minoti. Tatari oti majona lama cegada gudanggon. Mulu urak takka senon. Jami takon. Kalau orang malu dua merjamita langsung. Jamuan no begiamu di YouTube jami takut deh. Mulong HP na nomor Android ijudungan nopak naik, tapi gitu pendita langsung buat depan dok isono. Asal tak protes, mulu naik protesot tani muda. Ada dah. Ikoni dok kena mangu 2% na. Botok kena situ. Taboto patiki di leot Tuhata diparhorsikan di padang gurun manang di Gunung Sinai. Itu kan? Dung merdalat bangsa Israel haruar sebesir masuk tu halongonane dang melalui dalam badubung mangyahe tano na di badatun di Jahoba nagabe sabulu manak tanah air nasida. Jadi karuar ro nasida siam Misir baru pe leo patiki hamu pe dung rope hamu hakaya satian tidari kota tu hamu patiki te itu kan. Itu kan, jadi lau mengurus ngodu nih bangsa Israel diparhorsikan nih di padang gurun nih di hadangolon nih ngolui hidup panele patihi jala karas do patihi dah nak penaum di ujung ngiruku kosa tong ikut dalam tonot tonate itu kan jadi dangi kita utawu ngudon dalam tonot tepatiki do itu kita rancam do itu kita susah do gorangnya kasih taoron banyak koma adorak soro patikon nungga gudang bangsa Israel marasipan ala sotara turbuduna marasik pun azida ala sombe sial langon baru ngutungut ayaro langon nami di Mesir gudang ngai gudang gojagel gudang dia apa ibu koro hai Musa tu parhorsikanon songa dia hai sorna oi mak gide wataro tang yang munai ungu tunggu munai anon marrom makaja galinda Roma aka lote tadamu do lote Roma tu parhorsikan dia tong bari banyak kokauma itu ro lubi 500.000 lote songgop saya songo lote nama suditanoi jinak ibatu atai itakupi ala Israel ditutungi sampai saat tu bebeda lote itu ngamar mati ete ai tonggo be pati kiet itu jadi ala dirakus bodo apa mate mual pe mallo mual idape mallo gabe manna ro gilem gatina babaya kok kaumai hira obum marhehe di sisik nyitanoi bagi-bagi sahira badodonon sahira dadui alai di sok kalau cukup alang usadari buat mudanna jadi sina hitir-hitir dang walangan basugo ibu ma 2 hari tapi ipa masuk ma tu putalan na terbusuk idai termati nama dai itu mulu rakus jadi lewat debatama patiki asabui taratur ngodu nasida unang merdebata butua mudu hamaleon unang merdebata hamu tu akan nyon ne parhorsikanon unang merdebata hamu saya ingot tamu debatani Mesir na luar biasa ini
Raja guru, ay padong ka piramide sini na, dangi, alay, ingot tamu majahuba, sa seresa, hidup tong, alay sedo debatana makata itu si Musa tadamu do debatana makata itu si Musa, mula jadi na bulut be manangis sedo, Mulu marede, punggula jadi na bulu, tangi huna, namoko namukan. Debata, ima debata ni si Abraham si satu si Jakob. Disuruh si Musa, lahot tu tanah Mesir, berdua bangsa kuina. Tak tolak puiba, bahasa orang malu do makatai. Arong bersih haham si Aaron. Jadi mula naik berdua bangsa si anak kamaolon di perhatubanon ikobodo kerjasama ke pemimpin unang ang natias rohan hati saya ada juru bicara saya ada penuturi duk nasengai hidup tong biasa ulu bangsa star balua jale kondo yolo paretan Tuhan marasi pandu bayano kwa kami siri sampai terakhir rahmate akana buah baju marmatean debat aise do roguar munna Audu mabay narong nena tuata hata ibira ehye aser ehye audu mabay narong na hubay narong dua lapatan ne hola silang sungu mangatarhon itu amu na duwe anggo naseng ngai hola sere do takotak no malu sekala kamu mamanilai ate hidup banna jahuba artina ibana adong napaduahon napatanna ibana mabay narong jaya la ibana do mabay narong paima panoppa mai hidup ban narong barita taringo tu panopao audo Jehovah Elohim audo Jehovah debata hata heber Elohim debata ide akka debata dua lapatan di Jehovah Elohim hata watak nga Jehovah debata bodo dohono ni audo Elohim sasadaau mulongak ka Elohim nasing palsu dui manang mulo arongak ka Elohim nasing songon naditad dan yak bangso nasing natar goar dewa dewi debata akka sobaon alai Jehovah madok audo Jehovah debata audo Jehovah Elohim labatanna Jehovah labatanna au mabay narong Elohim labatanna kadewata sobaon aka dia mai sudino ni ate aka parbangisin di langitan jadi Jehovah Elohim bodo labatanna au do mabay narong aka Elohimi aka debata-debatai dan natinopa dia aka debata nasingi bulutung arongi ate jadi ingot Jehovah na mangaleo patikon ibana arong Torus sarong, idia pe portibio narong, boy sekaligus sarong isur gua ong itano naong ibanua turu do ibanua ginjang, do ibagasan ate-atemu pe mana arong go, ibagasan ate-atemu do nang Jehovah daw, manang nong yusir kamu do, mulak tolak pamatak taong gabi bagas di Jehovah memang ulu di mengusir, so nedok si Paulus pamatang munaido, bagas joroni todi, porbadia. Bagas doron itu hatta do pamatak taon jadi ang kutong ibagasan hati-hati tanway ngo iban na buhay kita mabigi jamita do merjamita sugari terdang kuram muna do sugari si budisi bagasar rom ka buwan mudu batu ng sari bisi do no muna kan ala Jehovah tu hatta do marwaso dita jadi ibana dong toktong arong haduan arok sogo arong saliling-giling arong nabaduahon nakikurokon ibana mabay narong jadi mulu arok kamu isi do mabek kamu arong. Halo, isi do piamu? Holan bapa do oma do mabek kamu arong. Behado itu. Pasti tu hatta do mabek kita arong dengan proses-proses marhiti ka proses-proses nong ditutup pun itu hatta itu kan? Itu tuh. Kalau tujuan dia sudah agak asing prosesna. Anggo tuamu so natari pamuli boru ba mulu pinamuli boru jakko kela nama banado na ngarong basarok ko paran na itu kan
Sada proses mai ati. Alang ko tuata Tuhan Yesus pat proses buat. Nari warti ambe Maria tubuh seto di berbadia deh. Idoko kamu nakin. Ido kan? Ya tidak ko kamu kan? Abor saya di Yesus Kristus ani jauh dari mata anda seseri. Imana tinubun si Maria. Naga-gabi sian. Tau di berbadia dorakso. Bukan si Maria do dorakso bukan Tuhan Yesus. Jadi bolo Jehovah do mabay narong akka Elohim. Mulu Jehovah do mabay nakabigun pungmuna manang sumang do pungmuna. Mulu Jehovah do mabay narong akka dewata managdaha mai ipadokon izolmaon natin oppa do subi. Jadi anak pola isudi di top patuan nate harus ibulisi na itop parokan. Itu kan? Si bulisi ben itop dewata do. Datung buhi ta boratan ai buasa top pau mutuat si bulison dewi susu sahabi bainonin na. Mulu tarok tu tuani songoni. Nasihat tu si hoi, perlu di hoi nadi. Itu kan, alai boh to ma audo manop pasi polisi. Do akan asing ngai audo. Mulu nati noppa do unak somba nati noppa. Itu kan? Itu to ngalani aha, bat dos tu sakalas do kita. Au pin nati noppa do, ko nati noppa. Jadi sakalas do kita itu pula somba ko. Sadala kita bui, alai pe berbahaya do horongan berdelene si biku do, si bulis do. Nakat dia udah berdalan do. Isu do aku berdalan. Ise Jehovah na mano paau. Itu tong do aku berdalan. Jehovah seba do jauh tei. Tuatei. Patanna idana do mabay narong sebaot. Sebaot lah patanna parangan ni Jehovah. Alam semesta. Langit do tano do nasa isina imai dokon sebao gudagui molola sada seba saba kata hibir jadi bada do mabay na ronga kasebaot molong bitang iba itu sa di berkau bitang ate natinopa di bitang itu tung iba sopa-sopahamu bitang na langiti angko agama na dulu sopa-sopa bitang do bulan bitang pe angko nuaing ate kalau ada barang itu pak dangi soba belum ditangi mau lihat ya pak. Jadi nasa na iberek kamu na tinoppa dan jadi sobau. Kalau saya do sobau. Tungope sobau cuman manuk. Sobau doluk tolong do sobau dia. Sutungi sobau dah. Manang do sobau begunur beguatu beganjang do dia. Sutungi balik kamu tu si pelean. Bahasa Anoni patoran kidang jadi kana menjalani jadi sobau mudo kan puasa halo aku betul mulu di sobau dong asta kalas ati bepeding diok horsbah mengudu di HP ningo itu kan nang manusia itu horot sol di alai bro hors bebe nyoba persobaku baina di besangatuk goda alai leo pasu-pasu mar sakarancang ina kan abeku to ni halahon rak di mulu lawo tu betu hubun kubering baisi akadibben napura dia sudi iudo meluak mahoniku bahasa ora lo aku namang ne song kaki musi dua lomo proyeu ne mana lomo ku ya ne mana kan lomo pun aku tujak ku niku kesedokan niku ido mang bahasa apa ada musong ni ile ko akadibben napura tu betu hunun niku kan alai sodo pungawin ne mana ai sedoro pungmi dia du jagoro setuan jago niku Bo jago Tuhan Jehovah, bahasa Tuhan Jehovah juga musi, saya olat yo pung misi niku. Bahasa Ibrani Jehovah Tuhan Jehovah betu bonon niku. Aina jolo Jehovah do mabba mermil betu bonon niku. Sonar jang boy mermil betu bonon be kamu, langai tembok kamu niku. Ai so boy mangu pusalu, ai memang atong betu bonitong. Anggo tarbetu buti. Bola dua betu dia bola mangu pusalu go. Sudah betul. Alani do kung gay perbikuin jadi do matu alai botamu do masai aku bereng-bereng besok kudul memang berbaju na water neko isi horwaro amangi bebung kami de daun nang pungmunai Tuhan Yesus di kudul neko jadi mulai sopamu pungmunai so ipal tapu Tuhan Yesus nang pungmunai so ni do aman neko bajir halai coba apa hola lau patorakon dag dari sobaun kan Imam Allah dari ngatata da hotai tuatai kan Taba porsero kamu? Nah, itu tuh. Jadi non setelah tapat orang. Sonari dua jam mau ngerjain tahan dong kamu. Nah sotahan mudah sendiri be.
Ante, nuangon saya do kondo silang cuma udah gedeg-gedeg ki berdiri ten. Tapi mana nasu tolak mak. Jadi aku udah jauh dari Batam. Na parwa rokos yang misir, na medjohamu tu hakai tersoni dan wangi teh. Itu kan? Itu kan? Ya lana ajaran sesak do ya ajaran hakai tuam. Dau, perbudah di dua do hakayon. Mana perbudah nasi tonggo? Perbudah nasi tonggo hakayon. Beharu na mangadu pula di dua kamu rotu sona ini. Naringkasat dolma mangadu perbudah di dua. Bewo tamu nu banda gabe otik hakayon ala puda nas pita nasi tonggo jabi tahu di son. Dang lo waro di dolma mabigek ke ka puda naringkat. So na subuh di si main-main otikin na dato. Jadi aku hakain ang main-main dato. Ala na hakai hakao do kan? Dao. Masa? Hakai hakao sabungan na. Basa terus duit deh ni ba. Dang may lawisi, Huria Kristen Indonesia, ima Huria Kristen Oikumenis nikro. Sabungan na silangsungi hao-hao. Namangaleay do mo dik. Sabungan na hakai hakao sudido. Edeh na wedeo ni hakai hakao. Nah wedeo ni wedeo do muna hakai hakao. Turco asa wedeo tun salir stokompat kamu damulo hakai hakao. Hakai donato dalam laut surga itu datuk si langsung hau tadi ya sih lam leleng lam jago tusi mahita lau nak pemani rabung dau-dau baik betul jadi perpuda nanti kos do itu toh bana tetap bapak binoto sonari jadi hak Tuhan itu napa ruar roki teh siap gagula pun di Purtivion siap berbudakan dari Mesiri di buah kita tutano na di bagagon di Tuhan ta nak pesi pada porsukta hilalan waeng ikut berjuang go hita mangului Tuhan ta di bagasan Yesus Kristus bahasa perduno nih tunggu sebentar lagi akan saya terangkan inu bejo kopina langau ngisi kopina bagi jo kopina kalau nak gencang punya minta dari orang mati. Dan jadi marakuk, au bayinom bude Batam. Ada gue DT berdua holong, deojo. Au gue DT berdua holong, biaro isi iso nomor 2 holong. Tahu udah pengalaman ini berdua holong, cerita itu soal tinjolik. Tu sased. Main mata nabe tu sampai mata tu son, iso main mata tu san. Susah dong nanti. Buama bana hitir ke nomor 2 holong. Satu kenai go makan, satu kenai go makan. Dia tu ngidokon. Satu kenai sayang-sayangunnya na, satu kenai sayang-sayangunnya. Dia uli. Ala na cik bedo rohani nak kanai dibangi kan. Jarang go na bersaing olo. Bata-bata baholong ngiroai. Tori go mak go. Ganggu dah honoko. Armia buah ape udawin. Jadi harus dolma mulu berdua holo. Baru susah. Apalagi berdua Tuhan nanti. Itu teh kamu nali ba? Itu mana mau dodok kamu bereng. Bolo tu bangun tu bangun udah bulu budak roh ada apa? Bulat. Unak kolat bulat. Do roh bulat nanti. Nok saya dah mati nyuk saya dah mak. Isi mai. Tuhan Jehovah Dewata Yesus Kristus Tuhan di Purbadia nasa serei itu terus jami takku dakya urok kunda tulu halaki takai ate dan jadi marakuk hola sadar dan enggan di halak batak na marakuk amai titip marakuk harui bedakai marakuk. So na iba titigna, wala kebenggan di iba.
dipiringi itu. Ibe oladi lo dari gambar aku bawah. Ai sedo ngamu aku mu berdalin nak kini nina. So na dua hamu bereng nina. Na pangaludaw do ro matam nina itorin na do mandokuni ya. Dua hami, oh lu am gila bungu namse. Jai dua hami nak kibereko. Balias medang marakku ponok berdalin. Alam ko pa ditatra margor si marakku. Marga utasu mse. Ate. Jadi buah senang riko marakku petong. HP na da buah mulu pardongan-dongan no. Ai dikki bapakku sebili-bigu, gudang ku akuk mi debatane sombane alahi. Aung begu nur begu gajang begu dia, akau begu ahok sudi begu laos. Bahasa balabai nomu horana baru dikki sebili-bigu ho bapak songoni aung akuk mi debatam niku. Alala mulu sutara ada tuhat debatai, bani suruh non pasukan nao ni pada tu. Hah? Jadi mulu sotolak meu mangado buharo. Ba mati habis sudah neman itu. Jadi akal aku dewi puangi acu bili biguni ni soba bigun robi guna sada dia yau ni soba bigun na sada robi guna tur dia yau endam se habis tu si dua neman ala sorok bediau gabi hamu ngati sada ini dupe tinggal honda wa sudah kami gui hutiuk matuan tu solat sada hutiuk baru piok kamu sepuluh neman Bapak aku itu 15 nong marmati akian we terus 15 ono buru sia bawa luar biasa kan jadi tumbel gado tu hartai bain mana kalau no paburjugu tu halin ne mana ni paltap pitung buin ne mana gitu ai baba bah bosan dia kore paltap bah sampai persilak kun ne mana ifamati nasulu mati do jadi nang memekam Tuhan iba nemana haruhami mantan sebeli bigon nemana do tu sedekah kami mantan sebeli bigon dak kiamat mai tu hari nemana ho ngatu ya Kristen ko ngai terdigo jamu lagi leng dan bu medana ulu bapa niku nama tatara lokku be ngoti koso niku jadi asa unang lo daru hita ala ni debatai badek ko sada sadu sia porsiata enga hubereng itiki di gori kau di junani na zulu aung Zeus aung ahau na kondia na aung dia do begunur nurut sude arong bainon son on bagas doronyo puli be o pangiduan neon ulu ni zolma pangiduan neon ulu ni singa pangiduan neon ulu ni begu besidime ulu di sedime ulu di habati adina idu bande torijalo halahia kristenon hola sedo di sobau tuan Jesus na torijalo ma tuan ma ngari ngabe na baragama onina biar ira-ira na mangutut Jehovah debata Jesus Kristus to di Purbadia ringado hilalamu daw ringado baik saya bisa minggu amuru tu bagatoi ibe ulat turun jompo mulu berjanji daru pandita langsung baru baca atau gara gencang hati anggo alahat pukul 5 lu zanai hon naraku oleh kalau tu seru kalau mangidu hasil sani dosa banaku tuman irabong ro niku kan habis ongkos 25 juta kan hola lau sama ngalepas sandi dosa HP hola ro tu ban irabong tu marsoba ngasih ta dosa sama unang beulak kembar dosa lama ho kurang ajar inna wadare beu musi ala kurang ajar beu inna mana baru itu selesai jadi natabuan na mangihutun sada tuata dang nornar hapursao dang nornar pikiran mulutung muruk piba tutuhani ala suyalusi panggiduan diba bahwa tu sahala kiba muru au pe ado muru tutuani song da suya lusi ho na wado niku na sotolak muru so boto niku sotolak mu binoto ya dan panggiduan betu o ga sotolak mu setai wajah huape na terselesai itu burjuru mana ope nama bain kana-kananon dang jadi kanamu jalan dang jadi sumanom inna kan mananaha nadi dia nadi segala tempat nadi bagasak KPIP dan boy ganau ni ngong dongan noang merminggu happy inna ita iba amma happy ni jul masobay mahalah di sana
horas happy dok masih dok konomuin na pasang nah buat gabi happy sampai alah beneran ala boy makulik kuling gabi happy sampai ai sini sampai happy amang isi makata sa nabi Tuhan Yesus dun nadigan niku di belima tu mako caha-caha siniku daripada niku kan jadi dak songkala kita yorai dok manggobar panuriranga da gudaga di pertibion hona penjara ala hibai karikaturi panuriranga ibai gobaranna dang buinna luak ngain nara haru tuhani dak kabinereng dang yorai gobaro di mana jadi heado lau tu rupa merdeleni gobaran di tuhani lui 2000 ang may son na jorbut ang na labok adong na songona matana mabollang di na tikos niku sudi di tikos bah ay hobar tu bayangan din namse lomo muru ida mau gobar tuan ini ku lawa musingan hubereng ang 50 gobaran itu Yesus itu kan bahasa buat gobar tuan Yesus sampai 50 ang kira sida adok kira batak tua batak Simalungun batak Karo Arok kira halak Amerika, arok kira kedalak Jauri. Wah guga doa persiamu alani. Nasi sibi kamu, sama nasi halus kamu. Ya ada mereka kamu guda kira gobaran Tuhan Yesus. Ya ada, dah. Berarti kolok bang. Tapi hakai kemodern do. Nabi gobaran Tuhan Yesus dah. Masih bang gobaran na hobar tu bang sona bahasa haro abay namu somoni songo kami do Tuhan Yesus anak pula muruk tu atai si dia mulai dok kalak batak bahasa gobaran ni Tuhan Yesus muna song kalak batak hirau pukuna dulu bereng niku kan alai song kalak batak boy mana tu bertibion nam se jadi lawi batu musek tu sina kuning langsat ate polano dakya hu bereng mang gobaran Tuhan Yesus na tu bikon nah ya kamu natupikon ngahawir kamu ko bantuan Diyos natupikon daw nga alaya kahayang matpungo yaw bigyan ka natupikon unang lias roha muna Amerika mida ka natupikon nun inaalay tuwaw takbola ni kuwasa oras ng ni bola Tuhan Yesus pesong kami natupikon ina lolo iba surung ni Kristenon boy ko barat ni Tuhan man luar biasa burang nga alay ko na sana do Tuhan Yesus songoni na to ari songoni sa dario songoni sa rodi sa liling-liling nga dakke guga persiat talading hola cara du Tuhan Yesus ise mai nato dina di bagasan ate-ate do pikirata nama katai do bibeli margideo matong Tuhan Yesus na sasarei angko sol gobaran nai rohana isi baba dawu bereng odoin natong dangi mudah-mudahan asa aladnya tuasa rikoti gobari gudang asa gudang akka pelukis boy manganin nalai do tuan kan boleh banget to holano tutu tetak bo gobaran ni zolma de tu kewan gobaran Tuhan Yesus sahade ba ala ngoi bibeli memang biru-biru de batain na ya de kamu gobaran Tuhan Yesus biru-biru kira sejajar buti ana gudagat susah zolma ala suyat tusi dai ko malodo yun mga tusinoni anggo hami Kristeno ni luas Tuhan ido mabanggo baran nyo sudena di Bibilon jaladang guga persianan dan guga tonggolam hibul ha persianan tu Jehovah dewatana seserei iwaga Yesus Kristus narap do tawi di to di perbadia natok tok ku bigi hami suarana marhite hata hangguduan nasya buku na badiai gitu. Jadi kamar sobam itu sih. Memang menurut abah do garis tosong Katolik. Katolik kate. Katolik anggota yang gobarannya ke natersila. Orang go do Tuhan Yesus pia si Maria somoni do patung si Maria pia angko. Na susah pikiranku si pada mulu bereng-bereng na masuk garis. Saya dumai do pak ni Tuhan Yesus. Wah, do naik honor aku. Ay bahasa ba mo songoni nang niku songona zonokid do lala Tuhan mo do songoni na mana ang buhita para kayo songoni do dah
Lu jai mai be mangumai sudi. Nok tungoni do au kompetisi. Pak pola saya umai itu. Tuhan ini dong kata itu tahu. Bagus hidup tuh. Jadi hidup benar. Huria tahun. Nang lagi kamu patung-patung nangis oh. Pakai jalan Maria nggak boleh aku udah patung-patung. Tapi udah gaya lain. Nang bodong itu hidup dari jauh niku. Masuk kok patung-patung sur niku kan. Dan mulai besar itu kan. Mahagul Allah mangaria mayamang nang sih. Senarik pot akau tuh ngurus kiri hapon niku. Bagus ala dong aksesoris silakan. Unang awang mulai bag hurkorunga mersilang sali. Jadi ampuh ida semuanya anak buri bayar mana silang kan. Jadi ala ingo imana lekna Tuhan yume mana silangi. Pahot cinta ni halet itu udah enam sih. Mau isin darah. Ayo asa boleh kusogonia te. Ya pinaturi pangalau, pinaturi hok ni rohan. Pinaturi apor siaon. Satu karu tewu. Ate. Jadi dari warsoba ngapastikan labia tusido nukmat orang. Labia tusido. Manang nalawu bingung kamu. Lang dol mas monino berjamita saya nama tayuti berjamita ya sukumma bahasa saya mangudu ke wa mangit berjamita ala lam takas dakwat tusinna bahaya do di neraka so tu butido so monia uang benar berjamita onate lam ya tu siapu do nian oke jadi butido to saya nadudu nokku dosa ni ama tu pino parna ina kan dak kay dokko saya nadudu nokku dosa ni ina to kana tibu gonna nangin tiba do mo kay nai alai unang ada yang berdosa hola do la tanggung jawab ni bapak do da boy jewu mabay para kamaon akamaji botok kalaikan jaimulo gawe parpoda halidu sada jewu sada rumah tangga lani bapak ini. Jadi dulu saya di bapak-bapak itu, nanang dulu gunung nak. Bah, di dulu Tuhan ini boleh dulu tu peparamu generasi ketiga, HP dengkat doh halaya porsion nak. Dulu, misalnya pukul dulu sebeli guli, berbigu ganjeng, nuai berbigu pendek. Halus zombie bigu nabi. Baru dulu kira-kira mulu ibalas tuan itu dosa ni pukul dulu. Apa yang berdiri ni tuan Yesus sudah bah? Halus yang musuh. Ada dulu. Dah. Tak malu-malu kamu. Memang engkau memang sifat ada katusan. Ngai bat si Raja Josia reformasi, semula bangsa Israel tupu de pargamaon ni Jahudi. Manoba Jahuba. Alain na tuhatai do. Tungi bek kamu idang ngobur ni mas semua merek kamu ala ni dosa ni Raja Manase iko kuritas sok kamu ke jongding songon Israeli bolok kawin be ngirinya naraku alai ternyata memang dung mula rohani si jo yakin tang mangalo jauh bebe nakpe ditaben di porang Nebukadnesar si jo yakin ala yului si pasingok ni Yeremia menyerama Raja Namina menyerama mana ujung gadang irasik besi jo yakin do 15.000 ala Israel ibu madengkat tu Babil jala di Babil mana sida manguru tuna sida mai surat Yeremia surat ai atana nama do bangu kamu huta inganam munai ai molo dengkang ngolu si marsonak-sonak kamu hasonangamu ada tong ini na hidup naung gabi tinggal sisa-sisa Israel namangkat si jo yakin si Zedekia memberontak ke Raja Babil ujungnya rasib sudi tinggal Israel dan Yerusalem. Jadi saya tonggong ngasih ni rohani Tuhan. Nak pehonau maka peparan nih. Nahya mano babegu, nahya mano bagana-gana. Memang di doktu hatta do di 5 Musa 20 salau marjema hona kutuk ma akasibai patung jalan marsoba tu patung inna bisi. Jadi hona bura do natoras bawa
nasay marsoba tu patung ate gudang naik patung situng tipu ang do gado satur nang gawe patung mulu somar satur ramatay nga sato nga mati basta song na sato nga mati ho ira na mangal gibi ho na natay aladang marsatur nakinin mulu somar satur roho roa dan berkembang di auroha pamatehon neman awal marsatur roh na roha pamatehon sekat batu kiri sekat batu jadi bah susah dah ini banyak kemai jadi alai biasa do Tuhan ida bah mulai jangan ku ni panur yang Jeremia do Jehezkiel takas do isi mulu adong ama-ama marang bapak-bapak na mangalang buah data mangan atata dan do anak ngabenggiluan nina tori atugari huhar tonari mangganai gari so do ngamuri si di dok panur yang Jeremia do Jehezkiel dakat si bisongonin jadi bahakil bulan na manangis na merdosa iro manea dos manalan dosana manangis na mangolu dengan iro na majalo pasu-pasu si Tuhan na inda Tuhan iro dakke abe gabe honau manak nga alani bapak na dakke abe honau bapak na alani anak nga inda si Jehezkiel lo jatong isedero ine bata saya na dudu roku do dosa di ama tu bina pernah ada lapatan ni lapatan na molo saya turus dope si sobba patung si sobba gana-gana peparannya matai betul bah kemuruk gitu betul siate terus sudah so komunisme nuang komunis ngai ba dewatana patung nga komunis si Brezhnev si Stalin di Rusia sampai tolu generasi komunisi irana berjaya alai balos Tuhan ma nuang gabe Kristen Rusia subi wala 10% ma Islam bayak ma lu 200 juta ngagawe Kristen terdiri subi du mati komunisi gereja ortodoks Rusia ma isina berkuasa datu mi balos Jehovah betu alai sonari dosa ni komunisi dambe ngamar hosa alai demokrasi alai satu sonari Sina terus lupi komunis mudah-mudahan dalam tempo 20 tahun naik mago komunis di Sina nya teh begitu dah enggak mulai nya mago ngago dah kena gawe mama orang dang besong ikor rapugus ahain naga jadi nggak komunis kapitalisme di Tiongkok noengo tanda-tanda nang bubar rai mangilu asal nang gawe si pisak dolma be alai si panggulu dolma mah jadi takasna isena merdosa ina menghumon molo paparatai tok merdosa tasoba gana-ganan ni beguatu sonari anak kota marsoba gana-ganan ni parbinotoan utuh-utuh saramaga sama gana-ganan di daggabe marsoba tu Jehovah parbinotoan nai di main honau utuh jadi marsedu malo mangita kayor alai tok satia tu tuan tate ido boido soni alanya asasa asine roani tuat tu itana ba alai asido roaku dak ribu-ribu ido kan dak kolam marsasa halak jadi mulu saya tergodan nama orang unang masih cemburu kamu ribu-ribu do mulu kamu na bogus tapareso do ini ada bahasa pugot coinam nahita ate anggo bere kamu na bogus holan Allah na berjuzi aronggo termasuk ma bapak kusi 100 ekor bona 100 ekor bona tadi berjuzi siap lusia jujion itu ngamanga mainuku dang bobi nasa sada dang bobi yanu korbo horbok sonarin ne mana jadi sonar horbomin na itu ibu inuku ma parang gajang jadi kosonarin dang boy selesai berjuji duk bertuai badan berjuji be garar mam ce horbonai be pas-pas tu ma ala dok korbonai sugari dang aku korbonai wi tinggal bahatabba ate jadi urang gadi kamu sudi hau mamunai nang go pala song nabi dan didongan mulu nang gadi na masudi hau mai
Ibu manang ko pala sa ngobak tanong ni Haumanay. Ibu tu je huduli ma. Irok ma. Dak kaya tanong ni halak huduli tanok kudo. Inna mana ma asai tabbai tu hat tanong na. BH. Jadi sotung putih sampai behel tu di holan nalan dusata. Holan nalan ina tapas suasaihon songon anak minamagoi. Anak namagoi kan lepas suasaihon bagian siap bapak nai. Ujung ada hau betabba. Jodoh ba hujami tau tu kita parakayon. Tu hatai dang ulu mangorui madabai do. Arong ko ya di orui tu hatuamu. Manak terus di tabai. Manang na bergabus do bapak gedang dila do mulurok tu hatai dang ulu mangorui madabai do niku. Au ngau tio di ngulukui ala hutabai ma lo aku. Halo aku dia, ujungnya tiap hari terbalo kau. Bahasa gak belok lo akon naik neraka. Ai hotung ibe kodo lo munna kan. Jadi sau nongong ita bayang mulu lo aku narung di kita, tabolok kol lo aki. Tagat doa lauk. Merlauk. Kurang dekat doa merlauk. Ikon murni doina. Tapi anda murni tong. Tiap hari mah namurni. Songoni doa mulu min tuak piamu. Mulu saya doa mangonggori tuak na beri-beri. Terus dia lihat pertuak itu kamu. Ikon na beri-beri do si. Ikon na. Alai kalau biasa doa minum tuak takasan. So tunggu dia koto mata itu tuak na beri-beri. So iya buruk tubuh imian non hinar. Tuak takasan do si. Ujungnya bertaba-taba maka tuak takasan nanti. Mulu tabe tuak takasan apa na takas-takas. Basudung putih halo aku gabe takasan tau. Alai somonido zol mana? Somon kumisot do ba? Ya ro am go sondongan namar kumis. Mulai cukur hamu tu burung se. Tu bro. Tabagajan go. Asa unak tu waro. Upat kumisi. Bolokon. Ujung ada tubi kumisda, ipos na pala dari dia. Kan itu, jadi soalnya itu ka naruah sedagikta tabolok ko ni. Alai tabay magatina inganan ni pasu-pasu ni Tuhan. Habudo toktong madokada, amat pergol-pergotci. Alanung ngasih kami nama rotoro mana pasu-pasu pemurun nami. Soalnya apa sama? Ni buat mual tio. Mana tu dia? Penguatan apa sih sabunganna dah tu kayak dokon ni buat multio bina tu perasan alanya benar tu perasan ni bang ala bocor ro perasan tidak ada perasan dia udah sakok i perasan ikut di penguatan naso bocor ro bayi metong alada boleh dibuat mual tio dak pinar hasea bahaya nih mual kotor ramaliono tu saya boto bain nama jadi kau dibuat mual tio bina tu panguatan songoni do pasu-pasu ni Tuhani asini rohana itu nomor ribu-ribu songon suge nabul level gadu molodang binoto mengalir honi tu jabu dak satu itu Jala bolo nuk tawo to mangalir honi tu jauh tang dangarong musing yang panguhatata inganan na tonggo si suede bosor suli mau lihat deh mulu bosor yang ginjang daripada bosor jatuh mulu bosor jatuh termahiang bukan mulu bosor yang ginjang marusenga jadi manangis ada malo mabai inganan ni pasu-pasu di nguluna di jabuna marusai ngajak gijak go pasu-pasu di Tuhan ini hidupan na saya mawar ma pasu-pasu Tuhan siap bagasnan alai dan gabe kuring di bagasnan gabe gok ko jabunami alai sa badir tu dongan itu tuh jadi mulunuk sa badir tu dongan baru lawan adat mahita itu kan itu datung lahang membarat mulsok tupakmu bahasa dang laho tu berkawinan ni pas samang tangok tupakku dari dua apa Iro na gudangan na tari dang ro tu dengak ko la sok tupak ngena basang ruang baba na namang ala ni kopi to dangong be nang ko pala 5,000 na banang ko 1,000 ro ko niko
Ima taringot tinganan nih nama ribu-ribu nate. Jadi urade le Tuhan itu nama ribu-ribu. Anggo manguhum sedar-sedar. Anggo mangusep pasu-pasu saya sendiri. Jadi sudah hakai ruasnya hakai si man irabongon sutungong na soda bota pasu-pasu dah. Mulu adong na kuring pasu-pasu jabuna si pareson namai. Na baro horau. Na saya turus nomor saito. Lah memang mali saya turus do peokon. Sudah keman mulu peokon itu riseak nama. Kita pedang boy peokon ni hapus seau doi perdaging doi pertodio dah. Iko seak do. Pamatang nasihat, imay nganan ni pasu-pasu ni Tuhan, nasihat, nagok. Sadanay, atau mergadak kataong. Ingot tamu babadiahon ariado. Makini dokon sidah hapati karo. Ingot tamu babadiahon. Hari sabatiro. Manang hari minggui. Dano, mulai dokok kamu ingot tamu babadiahon hari minggui. Ibi beli tersurat in tamu babadiahon. Hari sabati merdosa dua misi mengalanggar roh. Mengalanggar roh nang dang. Babolo so yatusi yang utong mengalanggar roh dah. Alai mulu yatusi. Hamidu na jagu itu nomu hamidu na to itu nomu na alana hakai hakao hamidu na to kanido alania ayo kondisi ingot babadia. Hata nasik tu ingot rayakan. Hata Indonesia ini rayakan harus deh. Bain daun nama Saidawu dengan degan. Besarkan. Jadi onomari do karejo na tuatai bagus mai onomari hu karejo. Iso orang mengalarang. Mulu mana dia kuari babi tuoni lo mau boniku. Jamai karejo iho itu kari babi tuoni itu kemana dia koniku tutuani kan. Porsero amu ya taki. Ay ho sotubu do peho na masai. Iban na sotubu do na masai ban na usuku sonari ame kari do yari pa bituoni niku. Berlibur ne mana bersonak sorang ne mana. Basa buho bersonak sorang. Alai ngahadeng kasuri utop pada wa, ngadeng gakiat deng kacitu tuinna. Bejedak bereng-bereng obopuang nadeng ganina. Jadi do banna boleh dok dungi mara dia doa di hari pa bituoni. Hata nasingi berlibur ruawina. Kalau berlibur, mana terus do mulai hari Senin pukul 00 pagi 1 hari Senin musim hari pukul 24 terus repot. Kalau berlibur, do, napa so budungon berdal mau cerita bah, tu pantai pasir namu do kan, bagus baik. Jadi tuat taibe rekod do kita dok berlibur, song di mana berlibur, istirahat. Alaidang istri rahat. Istirahat do. Alaidak so idok tuata. Amak kune bedu dijangi be karidu sonari. Idu benda karidu winna. Benda karidu mana diri sabati. Bameli mana kana marsai. Dange orai mangalang manggu emek kemurid nei dok nasingai. Enalo aku do hore kemurid min do Yesus dam saliling krapa do talahi songoni do inna. Memang saleleng rapi ta do Tuhan Yesus dangong masalah. Dangong masalah. Mulu rapi ta do Tuhan Yesus sudah berdalam dengan patiki. Ate, itu kan? Dang nomor langgar. Anggo Tuhan Yesus do ngantoy mak. Isi do Tuhan ta inna do tongi kan. Bagus sih do na tahu bertuan Yesus. Alanya sormina narong, hadang narong. Tada lalu lintas adong, alain arumiko ahadong, hatorangan adong, torang nai, audo sodang ni bertibiun na Tuhan Yesus, jadi mulai sodangi kita, sudi do takas sudi, patiki be tertakas-takas, jadi tarayahom ma hari sabati 3 hari minggu, alai ta perbadiai ma hari sabati 3 hari Sabtu, mertua do ala Indonesia kalender hari Mingguna. Dia hitung saya ada 2 hari 3, hari 4, hari 5, hari 6, hari 7. Itu kan? Itu tong Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sesa, Sisi, Sabtu. Nah itu karis lebo hari Sisi, hari Sesai gawe Jumat.
Ahad artinya parjolo, Senin kedua, Selasa ketiga, Rabu keempat, Kamis kelima, Sisi keenam, Dukoni Sabtu ketujuh. Itu artinya kalender tay. Nah, setiap hari Minggu. Jadi marari Sabtu, marari istirahat deh. Alang go perbali marari Sabtu, lalu pertanyaan na, ate, at pepe songonido. Mulu hamu? Bahasa dang merpungu hari Sabtu hamu. Bah, sutung butian dong budak kamu sih gari jauh. Nggak salah ita. Di kemarin Sabtu deh, kemarin Sabtu deh tadi mau buat sih. Bahasa dang merpungu hari Sabtu hamu. Songo permali do apa nih? Saksi Yahova itu kosong ini. Alanya, ala tadok buti. Hari Sabtu ibu itu ingototta, raya honotta, rap dohot haheheon di Tuhan Yesus, rap dohot hari haroron itu di berbadia. Iari parjudui me masa, hari Ahad. Hari ini Tuhan ini hari hati, hari pertama ini. Jadi di hari Minggu ini tapi setahun saya itu. Mames tahun hari Sabat, mames tahun haheheon di Tuhan Yesus, mames tahun haroron itu di berbadia. Alai anggo perbadia hari Sabtu terus dulu honota. Di rokok tuhata dan jadi homangula anggo di hari nasi sadai. Manang anakmu be, manang burung, manang napasok lagi lain burung, manang dia, manang lubu, manang haludi, manang pengisinin hutani halak penawang ibadah utama. Ada sesudah honot tu di hari Sabtu ini. Bah, ulah siganu pari betong. Aina isu ulah tuhata itiki hari babi tuoni. Dang manopa bagaimana? Ay ngawi karejo sa diri na tinopanay. Marpino pari mahamu na tu jolmay. Tu sa diri mar perbuay mahamu na tu hawi. Hamu portibi belayang-layang mahamu yahay dan kasainin na. Nga berdalat sa diri besule bajay. Di bering-bering tuhata ma marlibur mana? Sonang ngay dengan nain na mana? Jadi hitape hari Sabtu. Songo di Jerman Kristen. Dak karejo hari Sabtu karejo si hari-hari. Alaya hari karejo halahi hitape kosongoniro di karejo ma akaulau kolongiroha tu dewata kolongiroha tu donga jolma jadi na jolma matuau ay maddomur jagung guhami amang idikar Sabtu baru hira-hira salah do ini na hudok kodak salah ini ku buasa dak salah baba domur jagung ku hari Sabtu nai ala somartangnya kalau maddomur niku dangi pasanga po Tuhan batu dua kolong ngiroham lao majumur jagung ioniku je war horoba ino naman dungi jomur ho jagung me satadana holong roham tu Jehova leo persobamu tu Tuhani muludak sude nani jomur me banagor sa persepuluh niku itu kan itu tadana niku jedak salamang mulu marpesta kau biar kita unjuk makurna mati hari Sabtu na daong niku. Ulos tiga nupari doang war pesta. Ulos tiga nupari doang war pesta kawin. Mana persali-salian di. Mulu kubur namate persali-salian di. Nah salah tong mulai ulah kamu sih dan berduga kamu Tuhan ini sih. Bahwa orang mulu tahu ulah batu dua kolong ngiru hatta tutu hatta sudah ini nih. Unang mangalea itu hatta tabahan. Hidup banna. Mulu pesta mo tong hari Sabtu, mabay nulus pa mo ikot tohobo. Unang go, tayo makatain si. Isorpi ulo siya, sa isorpi do ngulumin na. Berira, tikos di. Di masa kopi to namang isorpi maulo si, asa isorpi do ngulun na madalo inam si. Auda hurok ko to alay naksong ni. Ilopi ma ulo si, dilipat hazan Indonesia na. Asa marlopi pas-pasun dituat tu nama jalo ini ku. Dia rati kos, isorpi do barang ilopi. Ilopi do barang isorpi. Mulai isorpi gupu arti ni. Jadi ngatakas me boto kamu bahasa barari Minggu kita. Nunga. Song nasu yelu siamu do nalam lidu do. Buti terpindah manu gabi apetis me kita boleh sonari do. Namar Minggu kita doang nama mes tahun tunggu, ate, mames tahun Sabat, mames tahun
ton di perbadia mames tahun ayo di Tuhan Yesus nattoari manangahapi karijo hamu nattoari yakin doau karijo holong ngiroha tu Jehovah do turong atta zolma do songonau kamu liburu nattoari buru nyanggiku au amana Tuhan ingok ma dang namar lomo-lomo au nabamuli buruon batu dua kolong ngiro aku horo do tolong ngiro aku do ngaku zolmanikku baru be dokter mak karidui mak uleu pe pasuk-pasuk kuinna irban ulu pendita ima masuk-masuk sugari hian dia ului sugari lawau tuat pen tidak bisa satu benar itu tidak bisa itu tadi jadi ngamor dohodok kamu hubereng kolak ni majote sautik naik agak ya bang di buah muru orang yang dulu jangan berjadi tahu ngahir-ngahir 1-2 menit jadi saya ingat mak tabang mat tuhan tayo lesede asal unang guga porsyamuna ingot martuhat tu Tuhan Yesus dang nagawi mabay dua di batana alana Jehovah di hatanai idu nagawi Tuhan Yesus jadi jolma na tapar Tuhan di bagian Tuhan Yesus anggo Islami itu dulu isi di partua kamu tum jolma anggo hita daw ala debatado ro di bagian daging bagian jolma ima Tuhan Yesus banna tapar Tuhan Yesus di bagian diri Tuhan Yesus do amai to di perbadia do diri Tuhan Yesus ido debatasi tul sede jadi asatabote sada do tuata nakpe tajowi bana Jehovah di bata amanami di bagian Yesus Kristus narap do tawi di perbadia dukondem singani tuk tabapi ka gobaran di Tuhan Yesus gobaran di batata dan nata sobai hola pa dawu berengon deh dah dan nata sobai tak songkalah kita somon na jauh tong na tipis-tipis sotik neng terpinggir ate dak tadok gor itu hatta sadanai gor itu hatta ina gudangan apalagi nungi terjemah hobi beli tu hatta Batak tu hatta Akola tu hatta Madaili tu hatta Jawa tu hatta Makassar tu hatta Nias tu hatta Rusia tu hatta Sina negude ke gor itu hanate alana do gor rei terjemahon so kita ma Elohim debata ate Jehovah Tuhan hatta Niasna lo walangi en tondangi yalan asing ngai nak pegodang gor itu hatai ingot olah sada diba nak pegodang luar biasa do kita na persia di sini dak songok kalahan molo Allah setano Arab Allah marisoninna Allah manigma ya halai pe do Allah sifata Allah jadi ibe oke anggo hita persia tadok Jehovah sito palangi do tanoi ido mangarajai sudah ka bangso rodo ibada manowo kaduk bangso hobar tu guarri debatana tumimbo disi na iha porsiai sito palangi do tano ima guarresi alai salah tanda do bangsoi hobar tu akapuda ni punga ido banna rohami namba buat barita naudion asatikos ha porsiamuna tu debatamuna na ditadahamu guarra hobar tu parhatamuna itu tugas kita itu berberita nauli kita ate di bibeli pe gurang gogor itu hatta dan gabi guga persiat tadi si alai sadado Jehovah debata sito palang do tan nata persai di bagian Yesus Kristus hari Sabat tapi setahun dari minggu alai ta perbadiai di hari Sabtu jadi unak sogon na guga rohamuna melunuk saya nomor minggu hita sutuk sungkar rohamuna makarijo muna sigano pare unang go termasih tihan kalau saya berminggu turibu kena tanduk ko din na bijaya order ya hari berjulu hari minggu tuat tapi karijo di si uzung masih tuhasak kamu sadok per minggu tahun mana tabain gabe mangingon mamestahon merayakan hari Sabat hari haheun Tuhan dot hari ton di Purbadia alai hari Sabtu nai taorom matong bangulahon akaulota naso pasangap dewata naso makkaholongi dewata do naso makkaholongi do ngatta jolma jangan melunung hari Sabtu sutu ngokam benar badada sutu ngokam dia oleh digeser-geser hoda teh
si torina tudongan na nete tanggana dak songon ida mulu dengong mo mi ati na tu si matuana mulu hari Sabtu ipopom jo so go peudok ni mo ate unang ge mo mi ati holong ngiro mai gatti ate ido kan katakas kan mau lihat mai tu hatta merenda ita pasu-pasu atami Mauliate mali Tuhan Jahoma la di pasatoro patik kanguluan ini diami dang patik napa mateho ni alana di pasat hoi Tuhan di bagasan holong nasihat Yesus Kristus asa takas same makka holongi ho do makka holongi dongan nami jolma pargugui bahami Tuhan manggulahoni napinatik kome naniatu rome ay hubotohan tumat caireng kadung ngudu nami mulu waktu si hami jalaboy di ulau kami lomonero hami di dasudia kahurangan nami Tuhan mau lihat mah di sesahurok kedosa nami saya urupi mahami tubuh hami merdala di hasil tongamu pasikop tang yang ngami Tuhan seterdalo hami kapasu-pasum ayak kajol mana meribu-ribu namar kolongero hatu hami jalan nama ngului hatam asima rohamului hami berarti Yesus Kristus Tuhan nami amin.